Sanibonana nginibingelele futhi uVictor Velaphi othi Mkhize kaLephuzi ubhedlindaba sesemlambo munye esigodlweni ngaphansi komsamo institute lapho sinethulela khona izinkulumo ezahlukahlukene sizama ukubumbana nokuthi sakhe isizwe sethu sibuyisane ke siyeke ukuthi sibe yilokho besiyikona izolo ake sibe yinamhlanje lekusasa lengane zethu bantu benkosi kunento ehluphayo la ngoba lesi silungu sethu sihambe bese lesi silungu sethu sesihlupha bese ke manje izinto zethu sizibuka ngesilungu ngifuna ukukhuluma ngesihloko namhlanje esithinta umuntu wesifazane isithembu ngiyazi ukuthi namhlanje sekukhuluma into eziningi ngesithembu ngoba naku kwesomuntu omnyama ukube kuthiwa mhlambe esomlungu kumbe somdabo sendiya ngabe kukhulunywa kahle ngaso isithembu into yethu yendabuko yesintu isithembu sisiphiwo isithembu amakhosikazi wanikwa amakhehla akini ake ngiqale ngoyedwa inkosikazi njengoba nami nginomaduma ngamnikwa amakhehla kuphelele lapho uma benginike unkosikazi oyedwa amakhehla kaduma akusafanele mina bese ngisuka mina ngeenkanuko zami sengiyofuna omunye umfazi ngoba isithembu sasithi masiqhamuka kanje wawuthola ukuthi yena lo maduma uyena ozohamba ayongishelela intombi athi uyazi we baba ngibona intombi engifuna ukuthi bumnakwethu azayitshela athi hayi wena ngifuna uyogana nami wena uthunywe kumaduma lapho nasi isithembu siqhamuka kanjalo uyose ngithi we baba ave ngikuthandela intombi yakwabani hayi suka wena maduma usukudlala la bese ngihamba ngempela intombi ngiyishele bese ngene ekhaya okwesibili isithembu uthola ukuthi uyamthatha lo nkosikazi momthatha lo nkosikazi bese futhi ukhonjwa omunye unkosikazi kodwa futhi awuvela ugxume uhlale uhambe yolobola engazi lo uyabuya umtshela ukuthi awemngami ngibona intombi yakwabani uyazi into ayibenza ukuthi kube lula lokho kwakwenziwa ukuthi ngalesikhathi ushela intombi iqoma yayiqoma yazi kahle kadeni ukuthi vele uqonyiwe ngoba intombi nentombi yayifaka ucu so uma ngifika kuwena uyintombi ngifake ucu luluthathu yazi nentombi ezintathu uka4 futhi ngeke ngikwazi ukuzocela wena ngamcelile oqala ngeke ngikwazi ucela wesithathu ngamcelile oqala ngeke ngikwazi ucela wesibili ngamcelile oqala funa sihambe ngesequence futhi engene ngayo enye into emnandi ukhumbula uqokwazana igodi iqala uyabona isigodi lesi engikusona enqonywe intombi kusona zazigaciselana kusinelwana kunemibondo kunemimulo okwakuhanjelwana igodi ngegodi ngizofe enqonywe intombi la yayaziwa insizwa ukuthi inentombi esigodini esithile inentombi esigodini esithile inentombi esigodini ingakho phela kwakuthiwa khona into okuthiwa iminjonjo into kwakuthiwa intombi ziyaqhudela ziyagabiselana qhude manikiniki ngenkathi ngiyithatha le ntombi yakwaDlamini iyazi yakwaDuma ukuthi le yakwaDlamini iyazi ukuthi khona yakwaDuma noma sokuthiwa ngiyathatha ngizolandelisa ngiyakaduma nansi nayo yakwangithi khona iyazi ngeke ngeqele kuyona ngiyoqala ngiyakaduma bese ngeqela kuyona yakangithi uthi uyithathi intombi ziyazana kakadeni hayi lokho namhlanje kwamashalofu uthola ukuthi ngoba naku sengigcwele imali yamathende ekhanda sengiyagijima sengiyothatha nangu umistress anyana na intombi sengiyithengela iflat sengithi inkosikazi isithembu hayi lokho ngoba uthi ususithathile isithembu sakho usunike wabadala ngendlela yakhona ngendlela ezahlukile engengiyibali noba ziza ngendlela ezahlukile eziningi ilona lo mfazi umakhela umuzi wakhe uma ubakhela ebalene lodwa yiloyo unekhishi lakhe ikwamasibani ikwamasokhela ikwamakokoza ikwamavete so ubaba uyaluza la ebaleni kumakhosikazi akhe kodwa isibaya sinye lapho indaba isekutheni ke manje uma ke manje seshona ubaba kwenzeka kanjani ngishilo ngathi ubaba unesibasi kodwa ukhumbula ukuthi yilayo nalowo nkosikazi uneenkuku zakhe ezaziwa ebaleni unembuzi ezaziwa ebaleni uneenkomo ezaziwa ebaleni ukuthi hayi leyana ubaba wathi eyakamakokoza leyana eyakamavethe leyana eyakwasokhela ngikhuluma ke la isithembu sakhe khona emzini owodwa omkhulu akuba ngwalutho ngefa mase hambile umnumzana zihlelekile nje izinto ngoba isintu sasinjalo ake sithi la ubaba unomuzi lapha nalapha bayazana amakhosikazi lapha kwamagumete kunesibasa khona lapha kwamangidi kunesibasa khona
lapho kwamaduma kunesibasa khona mangihambe emhlabeni okwamaduma okwamaduma okwamangithi okwamangithi okwakadlamini okwakadlamini ayikho inkinga lapho. So ke namhlanje into esiyenza ukuthi kube nombango yingoba esenamhlanje isithembu sesumshoshombane sesumshoshombela. Yila ke manje sewuqhamuka masokulwe enkantolo manje nangumaduma yibo usebonise lwiswa intokazi lani hayi nami kade ehlala nami eThekwini ngenkathi usegoli wena kade ehlala nami eMatubatuba kwasho wacima nami kwasho yibo ngoba sikwazi nje ile qala khona ke indaba isigebengu bani umkhizi. Ngakho isithembu asingazakhelini bafowethu sasakhiwa abadala njengomfazi oyedolethwayo ingakho ngenoma ubani onesithembu esabantu abakhethekile kube kuphila. Ngikholwa ukuthi ngichaze kahle ake sibambe lapho kwanamhlanje.